Rainbow Channel clear to te in Zavayan ci baivek ule. Kaima lama khrisel lo na le har sat na dangte kanaya wangin ni thum lai chu chanchin thar karon bot sei thailawa. Subscribe button min hriat thiam ngai ka bai sei ani. Tuna chuan regular zokin karon tile thei to in ka bai sei. Chanchin thar lama lo hoi tranila voin August ni somni pariat tlailam darli velkhan Wayon News Agency chuan US Indolong ten South China Sea Thirkar in July mun thren khat chevela patrolling an nei deuh rangani ti anron tar langa China in South China Sea aram claim mun enge mozata US Indolong te hi anum mek ani abik takin Paracel Island chevela hian ma anlana sa zuala Freedom of Navigation Operation anti mai kalpuin heng Thirkar China in acclaim Island te zalen le thamuang taka sumdong longten an paltlang thainan operation hi US Indolong te hian an nei deuh reng ani China hian tuipuya ballistic missile atest nuwa US hian he operation hi an nei tana China lampoin live fire drill an kalpui mek bok ani Tarlan danin nimin August ni somni pasari khan US lam hian destroyer te po anthon lut niin Tarlan ania US Navy Pacific Fleet in Hanpuan danin guided missile destroyer USS Mustin tepo Anthon lut nual aniti antarlanga hai hi China in a missile engine low counter tura Anthon lu niin Tarlan ani Tarlan danin China hian voin tlailam khan China tuipui chunga anron lut niin anpuanga chuasan ngal turin thupek an chuabok Mase US Indolong te hi South China Sea China in aram ni sa ni lo tuna aram ni tura aklem mek chunga anlut mai chau jok niin alang Mase Chinese force chuan tracking an na yatranga alan danin China territory chunga US Indolong te hi an lo lu wangin voina nge arang thayang bera chuasan hal turin antia zanin chanchin buat seilai thleng hi chuan US Indolong te hian an mun an la chuasan lowa missile ka chiat na man ruat thangin anin bun lut jok ani heng US long te hi kan soi tongin warship pa ngai ba ka aircraft carrier te ani wangin aircraft carrier in apur fighter ho te hi China ram chung China an thok kwal niin China hian an puwa tin US drone U-12 spy drone po voin khan China ram chunga athok lut niin China hian an pu boka ka thla ka an vau bok mase US hian China pu na hi an soifia China ram chunga an lut lova mase an ram nilo aklem chunga ero an omti soin China hian angamani chuan drone pakhat po hi kap tha se dan abo chiata wangin an chan let na chu an ep don lawani ti an soi ve thung bok ani hetianga South China Sea lama buaina ain mun chho zelain India.com news agency chuan zanin tlaida ruk velkhan India chuan China bum mangnen India hian ramria muanna athlen thainan in biakna anla nei puireng ani ti antarlanga tension sang taka omlaya hetianga in biakna anla nei pui hi thil trul lo tak ani ti antarlanga China hian dot bak an tiam ngai lowa tuna po bordara muanna atlen theinana in biakna an kalpui mek lai le rodna tam tak China hian pom anga anin soi hnuwa Beijing chuan fiber optic cable Eastern Ladaka anron thlunglut ani ti ansoya hei hi internet 5th generation speed man theina tura ruamman ania hei me ba ka hian equipment dang 5G network where a thunjam ngai lova signal manga andon thainan manrua anrem khom tran mek aniti antarlanga India intelligence ten anpuan danin hengba ka hian line of actual controller pangon so bul nai lokloka Chinese army te hian bu andon khwar thar na salea China People Liberation Army ten sipai te rianale omna tur in enge mozat andon siam thar tran bok aniti antarlang
heng China in ma aron lakna mun sang te hi ram in chulai khoi ram ve ma in malak arem lo na mun dispute area avek aniti antar lang bok India Ministry of External Affairs chuan heng mun jong hi an chin chia voi khat confirm nan bi chiang le zwal turin hriatirna achua ani ngei ti nem nge ani chuan India hian force manga nor chua antum don ni in antar lang bok karma sakhan disengagement athen thainan in biakna diplomatic level nei ania Chinese Defense Ministry thupuang tu ugyan chuan rampani te in biakna wangin kong engkima in pona thajok aom to ani ti apuanga India Ministry of External Affairs thupuang tu Anurag Srivastava point rampani te LSC atangin in nu do ve anrem tia anin nuk dok ve don ani ti apuang ve boka mase India hi bumfin thailo ansoyang mai ani tuna hian heng malak na sang hi India in nu do na lam hoya rilru aputlanin China hian mathar anron lalea heng 5G internet te hi an pei felman chuan China hian anral thuam enge mozat control nan an mang thaidon ni in mithiam te chuan an soibok ani ti chuan heng atang hian South China Sea le line of actual controller China in buaina asiam te chu topsan anhekin mason tumin ke alapen zela India hian confirm nana achui non le na hi finfia ani huna enge thlengdon ti hriat ani lowa India hian ama thuchua alo siam to angin acha chuak ngamang em ti hi zona chu anita ani voin August ni somni pariata vekhan India today chuan Japan Prime Minister chuan China nen ramri buaina in epnale bauruak thalo tak annei na kara ain nuk dok aniti anpuanga Japan Prime Minister Shinzo Abe kumsam rukpanga upa hian pumlama harsatna anaya wang niin tarlan ani Shinzo Abe hian hunrei tak atang to khan real pui ulcer anei reng to thina chumi wang chuan anna tur tam tak athok lei thei thin lo niin ama hian asoya hun engemochen treatment lareng chunga azwal lo awang le zia omlam apana wangin napo thatakin athok chole thaya mase tuna hian aril pui ulcer hi a chronic abenvona alo changder to mai aniti anmu chuwa wangin Prime Minister na hi atlin to don lo awangin midang tan amun akiana ain nuk dok aniti apuang ani an party Secretary General Hiroshige chuan Prime Minister hian an party executive ain nu do na thu hi athlen aniti puang boka ahar satna hi party lampoin an hriat thiam puya Japan mason na atana nasataka ahna thole US ne na intrian thatna thatak siam thaitu hi an uilea mase uile mase a ai o tu tur anin siam rem mai angai don ani ti an puanga dan anga ain nu do na hi pom ani ma chuan party lamin a ai o turatana an hual le an ruat hi an la puang zari don lo nin an tar langa heti lai hian mitam tak chuan Japan Prime Minister hian China ne na buaina hi sutlang ngam lowa an puwa mase hei hi opposition party lamte thuphua chop mai ni in an puanga anatna awang hian harsatna tam tak alo tok to a mi huai sen le China laka tlom tum ngai lo ania chu wang tak jok chuan in nu do thuaya ro rel na in ram felwat atrul atia wang jokin a in nuk dok nin news site then khat chuan antar lang bok ani heti lai hian voina vekhan India External Affairs Minister Jaishankar chuan natakin Pakistan adem thu asoya Pakistan chu firfiak pol thon chuak tu ramlian ber ani tin asoya mase heng Pakistanin firfiak pol akhoi te hi Pakistan le China hian an thuam chakzela Pakistan ram hi anla thunun thuaidon ani atia voi tam tak India sipaitele civil mi ta chunga kuthak turin aron tirchkok thina mase kalhum le man ani zela tuna hian China hian nasatakin Pakistan remti na in Pakistan ram chunga firfiak pol rang te hi athuam chak chomeka
ramdang beitura an thuam chak zo pole Pakistan tan a hlom tial dona hun rei lo te a Pakistan sarkar hi fir fiak ten an thunun thuayang atia fir fiak pol khoi hi kan survey ang mai ania ramtan athat lo zia ramtam taka kan mutoa Pakistan hian tuna hian kan sarnatna avai meka henatna hian abobe huna anram hi China in ala op thuayang ati hetiang hun hi rang takin Pakistan hian atok thuai dona China thang adai per towa ain nuklet thei to lawa anma baksu hei hi ania India ti boy turin China hian firfiak pol te hi athuam chak emo antia anram tan chiat na le an sarkar pai thatai tur khopin thuam chak mek ani zoka India tana poi khoi tur khopin border cross si antan thil thailo top luk ani toa Pakistan ramchu bumin anom meka tui taka anmu hil hi firfiak te rorel na nuaya an har chuak chau toang atibok Jaishankar hian asoi zel danin United Nations in firfiak pola an puan chisang sangkhajani somruk pasari khovela hian anom meka chung firfiak pol UN in apuan zinga atamjok hi Pakistan ramchunga bu khwarin an oma Pakistan hian ahum himin amang tangkai thina UN in list apuan tepo Pakistan hian apom dulawa mase nakin loka chuan anram dinmun tider thongin Pakistan ram pumpui control theitur khopin anron chak thuai dona chumi huna chuan he anmu mangram atang hian hun khir tak nuaya anron har chuakanga mase khuwa atlai zo to dona ni tin Pakistan ramchu anni na diktak ashiat tir du thu asoibok ani Asia lama hetianga boina chisang sang ain mun chaumek zelai hian Zanindar Sarivel Khan di Associated Press chuan Israel in Gaza atangin Hamas hawin Israel ramchunga balloon manga bom anon tholu tir fo awangle voina anon tholu tir le awangin Israel Army Strike Group te atir chuakaniti antaranga Israel sipaita hian Gaza muna hian chet an thona sahlea ral thuam an siam chuana munta hi Israel hian an hriat chian vele voin khan balloon manga an bom Israela anron thonlu fo chan let nan Gaza Hamas ho ral thuam an siam na munte targetin an beya an chu chetne le ni in tarlan ania mase Israel an chet nu hian Hamas ho hian balloon paruk mangin Israel ramchunga hian puak thai thil anron tholu tir lea Israel hian ala changlet le rilo voina ringot po trumthum anin attack ton na ani toa Egypt le Qatar chuan kut in thak ton tolo turin andu thu Zanin Khan thu chu an siam hala in ka haina lailok nei turin in biakna nei pui andu thu an puang bok mase Israel hian an pomle pomlo an la puang lova an lo ngai thak sakem ti po an soilo wangin Israel hian nasajokin Gaza hian chet le ngayan tum ni in arinom thu an tarlang bok ani Mizoram lama COVID-19 active case apung chho chakviau zela community transmissiona kanlut to nin ariata active case janga kankai chho trep ta chanchin buat sailai thleng hian Rivai mek zali somriat le pakua kan kol meka Mizorama Rivai mu chua to zongjong hi sangkhat pathum antling toa dam chuak mi zanga sompali anom toa vanai thak takin thi pui kanla nei lawa alomom hlea mase hri hi adar mek zelawangin film khur apoi mo hle mai voin August ni somparia ta khan ZMC a sample za somnga paruk test ania positive mu chua bel anilawa lunglei tunat a sample somli pakhat test ani boka ramchung mun sangsanga rapid antigen test mangin mi za somsari le pali endik ani boka an vai hian voina test sang nei te hi an negative veka alom om hle ani heti rol hian shileng hi atrai dar mek nia alana wangin kan himna mi puiten kan ngai tua kan ngai poimo thau atul hlea eng sarkar main an dan be hlei thailo he hri pui laka hian kan him theina turin keimani thau kan poimo a film khur tak chungin in lo him zel don nia